Limbador sumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Ila mabalin asaan kan amakibiyang iti dito abanag? Ada ka di pa sa bali arason, anak kabasolan laking ka. Nga isot rason, agdam tinasingad apa nagpagahim nyo? Latingin. Ngapsan ko may paka. Oh, apa yan na imayong kahit sa lusod ko? Imbagag matan, asaan ta na pagsaritaan ti may papan ka ni Criselda, Dominic? Mabalin ka di? Kahit mga rod, at ipanagrayo king katipagsalitaan na. Naimimbag pa'y. Kaano nga rod na mamaktibahan at tehet ko? Itong kasangay ko. Anya? Agbay so? Nga tinangag mo, iso. Pinaragsak na kidiret ang imbagam. Saan ka pa'y nagragsak? Gaputa di mo pa'y amo, nga to tiba nagtirap dato mo kanyak nga aya. Diyak mo tibaga nga klunot kung ti panagayat mo yung birthday ka. Sa bagay. Doon lang ti pagturuan na. Aklunan to ehet ko. Bueno, basta din na. Basta, adan to kadagita ti sungbat tinabayagan nga rukruk no mo kanya. Nay, nakad adayo man ang tipuntirya dagiti matab anak. Gapot na mariribo ka nak, tatang. Gapo ka di iti nakiro ita alangan-langan nyo kinichona. Saan ko nga mo? Nonya tigasat ko iti trabaho, tatang. Anya? No agtul-tuloy ti pananggura kanyak ni Chona. Amangan no paikat na iti trabaho. Awan ti mabalin tayo no kaya't nakangayikatan anak. Ta isuda mati amom. Walang ama, tatang. Ngem, saan ka amadanagan? Uray no ikatanda ka iti trabaho. Jak ipalubos amang langan ta amangan. Imbagpay ka na kayo, tatang. Da kayo ti boss iti trabaho yo. Iso ti pagyamanak iti Dios. Ta day di inrogik a furniture shop tayo. Ket rim ang ay mutlaang. Gapot ta pulido dagiti trabaho yo, tatang. Wan nga agpaiso anak. Ta saan mo ta paglastong? Nakad ado ti agorder kada tayo. Saan aya nga damanan i-deliver yo asalaset? Katri kan aparador inton malam? Adda. Sigurado akwarta manen balasan ko. No maideliver ta gayay. Asino ka diti akin order ka dagiti furniture? Da Cristobal ken Maricel. Talaga mayat ti panagasenso dagiti nga gastawa ah. Wan nga raw. Asino nga ro ti kadwayo amang i-deliver? Da Aldwin ken Regay. Nabayag matanda Aldwin ken Ricky akadwayo tatang. Gaputa pulido ti trabaho da. Isu nga aging gaadi da mauma. Agkakadwa kami latta. Oh, Victor. Nagapam Dominic. Tibalay da tiyona. Anya? Kahit mo sa wen, impay-pay sumbi sa amapan mo kasarita. Panggip iti pananggura nakin ni Criselda. Wen? Oh, anyang ruti resulta tinagsaritaan nyo pare? San nalata. Akay ti makikapya. Oh, na yun ito na. Makaaday kadilatan ti panangilimit idi kinukwanan ni Criselda. Tapno lipatin na ti kinasingit ti panagpagayan da. Victor. Saan nga tanga dapay sa bali ang nakabasulan kayong kwanan ni Criselda? Anya ko mapare? Awang niya mo ka. Anya nga tanong sa ludsud iti kaya nayat mo? Pinadas mo ka di asin na ludsud na itaabang na kinichone. Wan, ngamasan na asin ng batan. Ngamit di, naimayang iti sa ludsud ko. No dapay sa bali nakabasulan kayong kwanan ni Criselda. Awan di mabalin pare. Nuguraan na ingga na tong palbiag tayo ayatay. Saan tayo amaawanan ni tinamnama? Maring malawagan tumot lang ti panonot na. Sapay lang ko ma, Dominic. Gayam. Kumusta ang matang ti panagrayong kadkuhan?
Kuha. Adan, imbaga ng aldaw. Ngaysot pa ng ibaga na itigasat ko. Ha? Agpaiso? Kanong to? Indon kasangay na. Dandanin ti kasangay na niya. Iso dandanin mo ti panakamok. Nuan niya ti banagan ti ayat ko king kwana. Mahal? Agmay may sakan at gayam dito balayo. Napanan di tatang mo? Napanda nag-deliver ka da Alduin iti furniture. Imbag man nga tay mayak. Tapno saan ka maburing? Victor, Oh. Apay anak sinay ka manan ni tinaunay. gapot ang maburi-bura nak. Iti pananggura kanyak ni Chona. Saan ko nga mo? Noon niya itatibanag ti panagtrabaho kadakwada. Mahal. Saan ta kamit nga tangay ka tiniti trabaho? Oo na nga kagurgura nakmatan ni Chona. Sikati pagtalkan una ni Ma'am Dorothy. Iti may sa kadagati branch ti negosyo da. Iso ati panagkunat. Kat saan ka ngay katin? Oo na nga ang mga nusugsugan ni Chona ni Mami na. Saan nga tamit, mahal? Sumangpat to ni Ma'am Dorothy. Kat madanagan at Victor. Awan ti nagbasulam iti trabaho. Iso ati ka natanakan. Nagbalin nga minan ang napatag-unay kanyak dayja at trabaho. Tanabayag ako ni ti dayja akompanyada. Nukas pangarigan tay katin na kay ti trabaho. Ket saan ka laktamat nga agbisin mo agrigat kinitatang mo? Tangamin, kumit kita mo di furniture shop yo. Owen mat. Malidayan ken may kawa aklakit di no may katak iti trabaho. Saan mga nagita ti pagsaritaan tangamin, mahal? Ang mga no saan mo manan ang mapupuutan at umram na kita matam? Anya nga ti pagsaritaan ta. Amo, nalaos ti ragsakita ni Dominic. Ha? Anya mo ti pakaragsakan na? Gapotayin kari kanon ni Chona. Ngayon ton birthday na. Isunto kanon iti panangsong bat na iti ayat ni Dominic. Anya? Wen, dandanin ti kasangay ni Chona. Iso adandani meten ti panakaammo ni Dominic. No basted wano saan. Las ka na mga dengak matan. No niya tiba na tinabayagan niya dataton kanyak ni Dominic. Talong na tawan niya dataton kanyak. Tsak pulos yung parangarang. Madanam naman na kanyak uno awan. Oh, ni mami daw mau awak. Hello, Mami? Saan ko pa yan ay bagakin ni Criselda? Nadantumat oras na sumabat ka na kayo. When, Mami? Sige, Mami. Bye. Tinasayaan. Saan ko pa lang ay bagbagakan ni Mami? Akagura ko ni Criselda. Anya nga tati rigalok ni Chona iti kasangay na. Ambukon. Napaikit din na saan. Wana. Mayat day jay nga irigalok. Kital kiti nang idulinan iti ni mamang. Sakbay anapan daya Amerika akan papang. Dahil kaya tukador din na si putak iti anang ipanan ni mamang iti basik akahita. Lukadak man. Kunak to pa'y nga adda dito iti kahita. Lukadak man.
Nagpinta sa bracelet. Una iti ni mamang. Aginatang na ijay Europa. Dahito iti irigalo kini Chona iti kasangay na. Mahal? Dandanin ti birthday ti kanyang mo. Anya ti regalo to kan kuan eh? Diyak amo. Kan saan ko nga amo no makapanak ko no saan. Anya? Amo mati sitwasyon may taka ni Chona. Sa bagay, maawatan ka, mahal. Sikan tulatan ti mapan. Oray kat sana kamat ngayon rama na ginura. Wen, ura siya tulatan ti dumar ay iti kasangay ti gayeng mo. No saan tulatan agbaliw ti desisyon mo, Casilda. Mabay na ka tumaray. Tamok asaan nak ita akong bidaran ni Chona. Dominic, dandanin ti kasangay ni Chona. Nakagatang ka din iti regalom kan kuana? Wen bro. Ibagaklat na ginatang ko ti itit ko kan kuana. Anya ti sagot mo to kan kuana? Siyempre, espesyal ti regalo king kuana. Anya? Gapay ti kasangay na, iso ti panakaamog iti banag ti ayat ko. Iso aging matangak iti nakangingina no nagbalor a regalo king kuana. Sa bagay, may salang awag mo kada kititakkel mo nga de Amerika. Ket patuludan da kan abdako si ti kwarta ka sa pulang pare. Wen bro. Ket amo mat sisyak nga anak da. So nga amin na kahit ko kat ipaayda. Di may met ko ba ngamin no danunong mo tinisuday di Amerika. Ya kayat. Kayat ko dito Pilipinas sa pagnadan. Kan namin duwag mo ito na nagturi di Amerika. Sa bagay, yan amok asaan mo mapanawan ni Chona. Kaputa ay ayate ko na ni Chona pare. Sa pelak mo pare, taklo na nantun ti ayat mo. Huwag gayam. Anya ti ko na maginatang mo nga regolong to kan kuana. Aguray ka tin nakalaan iti silid ko pare. Ipakitakin ka. Ket masigurado kadayawem ti kinapintas na. Pasig nga kakangina ti irigay galo kanyak ni Dominic. Well, tunggal pa ng kasangay ko. Nagbabalor dagiti regalo na kanyak. Anya nga taman ang ti regalo na kanyak kita. Nalaos ti ragsak na. Idin bagak amaamuan nanton ti panag ti ayat na. Inton kaaldawan ti kasangay ko. Ni Griselda ti lumawawak. Ha? Nung ka. Nasumbatak pa iti awak mo, Griselda. Saanan? Asino daw awagam itay iti cellphone? Ni Chona tatang. Ngam, di naman sumbatan ti awag ko. Nga nagring kadimat laang ti cellphone na. Wen tatang. Ngam, talaga di na kaya't asumbatan. Ay na, dandanin di kasangay ti gayam mo. Wen tatang. Ngam, sa anak to amapan. Anya? Wala ngam no, saan kanto amapan? Ang mga no ipapanamat a ginuramat tay. Diyak kaya't amay puwerak no mapanak tatang. Sa bagay, maawatan ka. Ngam, mapantumat lang ni Victor. Isunto ti gumatang iti regalo ken kuana. Mayat ano, regalwam tulat ta. Uray, no saan ka amapan? Wen tatang. Tabarang no maayayok tumatlang ti gayem ko. Anyan to nga ron ti regalom king kuana. Saan ko pa'y ngam mo? Ngam, ay nam na maag amakasagid iti puso na. Ti pilyat nga isagot kan kuana iti kasangay na tatang. Wow! Nagpintas nga bracelet. Nanginalakit ti pinanggatang mo itinay ito'y pare ko. Talaga nangina. Sa di na pinanggatangan pare. Aqua. Salbag. Dati bagak. Oh.
Apa ni mayang ka paray? Kunak, nang gatangam iti dahito, bracelet. Secret. Saan mo nasaludsudan si Kaki Dimit? Maring no makornong ako mamay. Tay gatangak tumat ni Kasilda iti kastoy. Awanan di kasi a klase nga lahas iti nang gatangak. Anya? Wen. Iso asan mo nga mo no sa dino tinang gatangak. Agyaman na kay may kamanan, Dominic. Ada ka di paramid mo kanya? Ada, kahit apagisuti ay mo. Oh, anya di ibagam nga obra? Dagiti pinaaramid ko nga imbitasyon. Ha? Anwak dagiti nga imbitasyon? Di lamang balin? Sikat mangiwaras ka dagitoy kadagiti tao nga imbitarak. Ha? Awo na. Baka ragsakak ti agibunong kadagiti nga imbitasyon para kadagiti pagaya mo. Kita ka man? Oh, ato yo. Apay akas na dasap sa pulong kadagita nga imbitasyon. Ni. Awan na. Ngalipatang samat. Ah? Asino? Di para kini Crisilda. Saan ko makita tinaganda ka dagito yung imbitasyon mo? Talagang awanagan na dita, Dominic. Apay nga awan? Talipatang ka di? Gaputasan ko akayat na umay ni Criselda iti kasangay ko. Anya. Manipod lino ko, nak. Diyak kaya na makita, urian niniwan na lang numabalin. Ibilang mo ka di apa ng loko, ti panagilimod da, iti relasyon da kan, Victor? Wen, Dominic? Ibilang ko apa ng loko dayjay apa nagilimod da kanyak. Ulbod da ngagpadpada. Kat agtalinaad, akayari nga dayjay ti siit, ana ipuris iti barukong ko. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Awan tin limod ko kan kuana ha. Gapo tanapod no agayam. Ngam nagiliman anak, naghulbod. Akayat nasawan. Saan anapod no iti panagayam ni? Malidaya na kiti panangguram, kingkwana. Dominic, amon na niya ti Jack kayat iti may saat tao. Kasapay lang kumata di maramidan kanyak. Tikas iti naramid ni Criselda. Mabit lang. Kumaya kon. Nimbagal da mo, bro. Estamakin ka pare. Nakapasyal ka man. Sige. Umulit ka. Saanin? Ano ba iti iparsyar ko? Minibunong ko. Anya ruti bagam bro. Umay ko lang ito imbitasyon ni Chona iti panagkasangay niya. Atoy. Agyaman bro ha. Agore ka. At nakadimot lang imbitasyon para kini Criselda. Awan. Sa nakaraman ka dagiti imbitasyon ng ibumbunong ko. Anya? Ang mga nunin tutyo na amis mo ti mapanangitid ko na. Saan? Takunan ha. Adinan kahit ang makita ni Criselda nga ure ang niniwan na lain. Anya? Una hinagumura ni Chona. Well nga ron. Nalabas. Nakarom. At nga ta sa paling agpaiso ang nagbasulan kay ayatikin ko na tumini. Dahil tati masansa na palpalot po takin ko na. Ngam, di na kaya tasumbatan. Malidayanak una itikas jay apananggura ni Chona kini Criselda. Ura siya. Ngam, uray no kagurguranan. Umay kantulat tayo di kasangay na, bro. Uwan bro, namnamahem. Tapambarak tumit adumawat iti pamakawan. Aparay kay ayatay. Nay, anya da ito'y regalo ang nabungol ang nakadiso dito'y lamisa. Saan mo't alanagana?
Kinatang nga ta ti anak ko daytoy wenno adda nang tad king kuana. Tatang, Ah, anya dikit kitaan niyo iti dayta na bungon a regalo. awan nga rod mabasa ka nagapuan na. No regalo na kumaking ka daytoy. Gaputa saan ko anaawat dayta tatang. No dikat siyak ti mga regalo. Asino nga rod ti pangtadam. Ni Chona, dayta ti birthday gift kunto kan ko ana tatang. Ah, dumaray kanto kadimat laeng iti kasangay ti gayam mo. Saan tatang? Asino nga rod ti mangtad iti daytoy. Ipawit kunto ka ni Victor. Anya? Di may mayat no si kantumot laeng ti mangyawat iti daytoy a regalo. Ang mga no di na kayat nga awatan. No siya ka mismo ti mangtad. Sa bagay, ta kagurguro na kamatan ti gayam mo. Wan tatang. Isuanin to la Victor ang ti mangtad iti daytoy a regalo. Victor? Victor? Ah, Jonah, Papa Nam, paya ka sa una ti pormam. Adan samot daraaya mapadaya. kuha. Ina ko maitibali na Criselda. Apay, anya ti mapan mo alaan mo na ibaga ka ni Criselda? Basta, aday nakibaga. Uy gayam. Adda ka di ibagang ta kinamakam na. Naitod ka din kang ni Dominic ti imbitasyon ko? Uy, Jonah. Imay na hindi ita ijebalay. Nasayat no kasta. Namnamal ti dadaraay mo ha? Uy, Jonah. Namnamaem. Umayak to. Apay adi mo imbitaran ni Criselda gayam mo. Ay, saan ko na kaya tagayam ni Criselda? Anya? Iso asaanan akaraman kadagiti may kanit imbitasyon. Jonah. Apay at sumuklot sa dilangit tiguram ken kuana. Idinto ta, di mo't nadagsin tinagbasuran natin ka. Basta, saan ko kaya ti tao nga ulbod? Oo, Please, santa ko man na pagsarita ni Criselda. Gaputalin nipat kon agayam. Nakagatang ako ni ti regalo ka ni Chona iti panagkasangay na. Sikan tulatan ti mangitad. Talaga ka di nga saan kanto nga umay? Saan? Tama nga numadadaal to lang ti aldaw na numakita na. Sige. Sakto lang tanga raw rin ti mga tagkin ko na. Naganang tumatlaing ha? Tapno muna si Kati naggapuan na. Saanan? Basta ibagam tulat na asyak tinagapuan na. Sige. No, siya ko nam. Agit, si Kati matumpal. Dominic, naitid mo kadimot lang dagiti pinaibunong ko kan kang imbitasyon? Wen, amin na nakaawat iti imbitasyon mo. Impasigurado dati dadaraay da. Nasayat no kasta. Wan gayam, adda pa panantay ton malam ha? No kayat mo? Sa dino? Iti airport. Ha? Anya ti mapantalahan ni airport. Sabdenta ni Mami. Sumangkot gaya man ni Mami. Wan, kat ko na, doa kami kini Criselda mang sabat kan ko na. Apay na roda siya kaya bang? Apay, di mo kayat? Ha? Aman, kahit kakadwan. Ibagam no mapilpilit ka lang. Tora siyak tulatan ti mapa namang sabat ka ni Mami. Sana ka mapilit-pilit. Ngam ko naman ni Criselda ti kahit ni Mami makadwa mamang sabat king kuana iti airport. Kunakmat, asaan ko na kayat makita ti niniwan ni Criselda. Isa si kantulat ako man ti ayaba kakadwa. Hello, Victor? Apay ngay mawag ka? Ikapunta ka ito nga ibaga. Anapanang sinabad at yun aking Dominic ni Ma'am Dorothy. Anya? Nagsayatan no kasta, Victor? Dandani nga minang tikasangan ni Jonah. Amo nga ta ni Tita Dorothy?
Aginupadan ni Chona ti panagpagayam mi? Mabalin na saan, tay? Awagak to. Saan? May mayat no ni madlaing tuna ti umuna may ibagay di na. Aginopit nan ti panagpagayam yun. Wala nga ma. Kasanon no padaksan na kahusto iti imatang ti inana. Saan ka matanagan, Casilda? Tano kas pangarigan ta masobraan ni Jonah tagipolong. Nakaminton kini Dominic ti mga dalos itinaga. Chona, iha. Saan mo ni Criselda gayem mo ti kaduam anang sabat kanya? Ko, mami. Anyan nga tati pa ka. Kunam akaguram tagulpot. Anyang roti pa kami ta. Dominic, anya ti ararasahas mo iti anak ko. Ako, ma'am. Chona, iha. Ada ka di ilimlimad yung kanya. Kan, apaya di mo sungbatan ti saludsud ko. Mami, Salsaludsudak no napanan ni Criselda. Apaya saan ngay so ti kadwa masimbapat kanya. gaputasan ko na kaya ta makita ni Criselda, mami. Anya? Apay, iha? Kagurgura ko ni Criselda. Anya? Apay, anya ti makagapo? Akaguramon ti gayem mo. Gapot ulbod. Nagulbod kanya, mami. Anya ti inlimad kan ni Criselda. Apay, akaguram. Tinasayat, mami. Ijay ton balay pagsaritaan tayo dayta. Tapi, dandani tayo matin makadanon. Dominic. Umawawag ka. Anya nga tatibagana. Hello, Dominic? Victor, ada ni Ma'am Dorothy. Ada agi di balay na. Kumusta nga roti pa ng sabat yung kinuha na, pare? Dinamag na ano, apay asan may akad pa ni Criselda si Mabat. Anya mati ko na ni John, eh? Imbaganan. Kagurguranan ni Criselda. Ha? Kat, anya nga roti reaksyon ni Ma'am Dorothy iti ni Jenny baga ni John? Naklaan. Iti idadanon mi dito balay da. Intuloy dati nagsarita nga gina. Anya? Nakarabrabaw arason tinangguraam iti gayem mo, Chona. Isa masapon ngagkapya kayo maslaeng. Mami, diyak kayat. Anya? Ada ka di pa'y nakabasulan kan ka ni Criselda? Iso di mo mapakawan. Kuha, mami. Sungbatan nak, Chona. Sana nga bali nga pagkatipod-pod na rason. Oh, apaya di kag tagari. Ipanagilimod na lang kanyak nakabasulan na, mami. Anya? Oh, Chona, iha. Awan kwenta tinangguraam kan ni Criselda. Ito anas kan ngay sublim tisigod alangan-langan nyo adwa. Ladingit at mami. Ngamjak arami din dayta. Anya? Saan ko to pa yan raman kadagiti inimbitarak iti umadalin na kasangay ko? Chona, kunak man no nasaya at ka amakigayam. Nasaya at ka makigaya, mami. Tasipod nagpagayam kami kini Criselda. Awan na pulos tinlimad ko kankwan. Iha, gagangay laeng nga adda dagiti pagkamalian tayo. Kitnas ka na sursuruan tayo, nga awatan, wano aklunan nun yaman dayta. Sabaliak, mami. No imbaga kakagurak ti may sataw. Sana na mabaliwan. Ngam iha, may sa kadagiti nasingad unay nga empleyado tayo ni Criselda. May sapay dayta kayat ko nga ibaga kada kayo, mami. Abay, Ikatanyon ni Criselda iti trabaho na.
Anya? Oh, Dominic. Temukat nagawit kan. Sanbay, naimasan mi ba't yung tinagsarsarita iti hardinero yo? Ah, kasta gayam. Ngam at ako matamagat, iso nga inasitkan ka. Apay? Anya day ta, Dominic? Pudno ka di tinalinga ko iti ngayon pagkampi ni mami. Nga anya? Akait mo amay kat ni Criselda iti trabaho na? Nang nagmugayam day dyan yung bag ni mami? Wan, pudno ka di. Juan, kaya't ko nga ikatan ni mami ni Criselda iti trabaho na. Ngam, sada ka sa karina nga ikatim no awan na dagsan abaso na. Kandi ka kalimaas siya iti kayim mo. Awan bibiyang ko. Gaputasan ko na gayam ni Criselda. Agpapanbay. Amom, saan basta mangikat iti empleyado no awan tinadagsan agapuna. Awan bibiyang ko iti daytan ko nakman. Victor, aday baga. Ngayon saan mo pa nga idanon kini Criselda? Anya rita, pare? Sug-sug-sugan ni Chona ti inana. Ikatanda ni Criselda. Anya? Hindi ako mawatan. No apay akas talatan ti gora na iti gayim na. Saan nga kaapod no ti atap mo, pare? Nga amangan no adapay sa bali alag basuran ni Criselda. Di nasaya. Kasaritam to ni Criselda. Amangan no adapay sa bali ang nakabasulan na iti gayim na. Nay, nakapanimid ka man nandito itawa. Malagip ko lang kag dama a sitwasyon mi kani Chona, tatang. Saan kay tungatan ngagkapya, kas agayaw? San ko nga mo, tata? No apay kat ngamin abim matumatan ipuso ni Chona aya. Saan ko ang mautob a panunutan, tatang? Gapo lang iti panangilimad ko kuana. Isumatan tinangguraan na kanya. Day tangata ti rason. When no iti panangaklon mo ti ayat ni Victor. Anya? Narabaw unay a rason tinangguraan na king ka. Iso apat siya nga adapay sa bali a kinagura na. Nga ta, tatang? Panunutam ana imbag ti imbagak anak ko. Tama nga no isuday jay ti makagapo adi nakamapakawan ni Chona. Imposible ati panangaklon ko kani Victor ti may sapay a kagura na, tatang. No saan aday jay? Anya pa'y nga rod ti amom asabali anang guraan na unay tingka. Awanan ti amok, tatang. Si cellphone ko. Adaw mo awag. Sino nga ta na ito eh? Saan ba't anak ka phone book? Hello? Apay adi ka sumangbat. Sino ka? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Siya, Criselda. Ma'am Dorothy? Mabalin ta ka di Sara. Kayat ka kasarita. Sige, ma'am. Sa dino nga rod, ti kayat yu apagkitahan tayo. Oh, aday ta. Nakarubo ato ko na. Oh, mabalin kon ti mapan. Mami? Adan sakit ipapanan nyo Nakarubot kayo, Mat? Aday ha? Sa dino, mabalin ti sumorot? Anya? Oo. Napamulagat kayo itimbagak. Saan nyo kaya ta sumurot kada kayo? Kwa iha. Saan ang palin asumurot kanya? Apay, Mami. Sa dino kanya talaga ti papanan nyo. Inaklang pasyaran dagiti papaupaan tang apartment iha. Umayak, Mat.
Sahanin. Ang mga no daw maya sa nga ili dito'y balay. Narigat no awan timang sango kadakwada no kas pangarigat. Saan kan nga umay, iha? Mabit lang, gumaya kon. Imbag abigat mo, tataramihan. Ay, kastamat king kabarok. Sumrok ka ah. Nga miso na laang tawat ita ti anak ko no iso ti rantam nga imay. Ah, naparan na, tata. Inawagan ni Ma'am Dorothy. Da kaya't nakano makasarita. Anya, sigurado lakit ti tata. Apanggip iti pananggupid ni Chuna iti panagpagayam dati pagsaritaan da ita kinikasilda. Iso mo ti atapak. Sapay lang ko, ma. Da iti panagsarita na. Ket bagbagaan to ni Ma'am Dorothy ti anak na. Kanayon ko nga'y karkarag iti Diyos. Malawagan ko mati panunot ni Chuna. Tata, Ah, aday baga. Hindi yun to kumalatan idandanon kinikasilda. anya day tabarok. Ikaw na ni Dominic. Sugsugsugan ni Chona ti inana. Ngay katindan kas empleyado da ni Criselda. Anya. Tiyam mo katawan ka itay. Nabayaga kita ay ngagtuk-tuk-tuk itiri daw yun. Pasensya kan, Dominic. Nojak nangag. Ada kami ngamin kadikit katulong ay tilikod ti balay. Ni Mamim Awan? Awan, ada na panan na. Sumurot ako magan ko na hanggang kinunana nga mga no daw may asa nga ili. Bimay sumutimbaga na. Tay mayak. Nasayat mo timay ka. Gaputa kayat kumanantiag patulong kan ka, Dominic. No, kayat nakatulungan. Pakaragsa ka ti tumulong. Nang ron ha? No si ka ti makasapol iti tulong ko. Agyaman nak. Anya ka ti pakasapol iti tulong ko. Awan pa yamin tinakasarita ka catering services. Maipapanday to iti umadanin apan nakarambak ti kasangay ko. Ah, o sige. Bayam to siya kung ti sumapol iti catering services iti panagkasangay mo. Oh, agyaman nak, Dominic ha. Nakamimbag kaunay kanyak. Siyempre. Gaputay ayateng kaunay. Kan excited ak amadanon ko man ti aldaw ti kasangay mo. Gaputa dati ka rin kanyak. Ngay sunto ti panangibagam iti banag to'y ayat ko. Nabsugak ka dagiti taraon nga inorderyo, ma'am. Kat tangay nalpas tayon anangan. Mabalin niyo mat siguro nga ibagati makagapo no apay akayat dak ang makasarita. Criselda. May panggap na ito'y iti sitwasyon niyo ita. Kondisyon na. Siguro, naibagan ni Chona kada kayo ti amin, ma'am. When? Naibaga na hindi sinabat dak ni Dominic sa airport. Ken, naibaga ni Chona. Ginupid nan. Di pa naggayam yo. Nasakit doon ay tinakam ko, ma'am. Iti pananggura kanyak ni Chona. Apay ngamin ang nagilimod ka kankwana. Gaputan nagari kanyak ti butang, ma'am. Nga maamuan ni tatang ti relasyon mi kini Victor. Kat kontraan na. Eso, akinay kayat mo nga inlimad ti amin. Kasta. Wan, ma'am. Isumat tinangguraan kanyak ni Chona iti husto. No iso, ti gumura. Narigat ngagmaumaw, iha. Wan nga rod, ma'am. Gapo itinalaw sa gura na ken kay ti agdama. Kinasarita na. Kinidaw na. Ngay katen kan kas empleyado. Anya.
Oh, Mang Damian. Anya ti bagayo. Ni sarong kayo man diti balay. Gaputa, adalaan kayat ko akong pirmaran, baraw. Ha? Anya tata? Agpaiso ka di akayat ni Chona apa ikati anak ko iti trabaho na. Owen tata. Nangig ko ti parang ibagana iti nana. Kahit na namaykat ni Criselda, kasimplado da. Pues, imagak tungaron iti anak ko. Anasken nga unaan na ti panagikat daking kuan iti trabaho na. Ha? Anya ti kahit yung asawin tata? Isingasing kunto, ti panagresign nan iti trabaho na. Anya? Mabiyag kulat ta ti anak ko, nga oray no agikat iti trabaho na, Dominic. Wala nga nagbalinan na napatagking kuha na daya trabaho na. Agpaiso day ta, ngem kasanupay nga rod ang makapagtrabaho ana saya at si anak ko kadakwana. Eden to, takagurgura mat una yun ni Chona. Mami, apay ita lang iti sa sangpatyo. Naimbag ka saan na kasi murot ka ta kayo. Imay nga ni Dominic. Oh, makita mo. No simurot kay tinapanak di. Awan ko man lang sangukan ko ana. Wen na rod. Kati ay nain ka rin ang isuka ng timang biro kiti mang kaydar iti sagana tayo iti kasangay ko. Oh. Nagsayatin no kastay ha. Wan mami, sana kami nakas ka ni Criselda managin ko ko na. Iha, panagkunak. Saan amay parbenti pa ng guram ken ni Criselda? Nasaan mo ta nadagsan pinakabasulan na ken ka? No sana nadagsan para kada kayo, mami. Nadagsan unay para kanya. Wen, iha. Ngem, aton, tinagkaduan nyo. Dahil tatiga po na. Naapay akayat ko na may kat iti trabaho na. Yun, iha. Saan tayo abasta maikatimay sa nga empleyado? No awan tinadagsen ang makagapo. Taad da masalungasing alintag. No basta ikatanlatan ti maysa nga empleyado. Ngamin, nung mabalin, Jack kaya ta na makita ni Criselda. Iso ada sa yahat ni katinyo ang mga empleyado tayo. Nga uray no adda masalungasing alintag. Dominic, nagdapuham. Tawan ka mat ijebalayo iti aldaw. Napanak na kisarita iti mang cater kadag iti sagana ni Chona inton kasangay na pare. Unya, sikatin na pa nakisarita. Wen, kapatakin daw na kanya. Awan kayo ma. Umay ka tumot lang iti kasangay ni Chona. Wan pare, umayak to. Tasyak ti pinusgan ni Criselda amang yawat to iti regalo na iti gayem. Talaga ka di asaan mo amaan lokoy? Nga umay tumot kat iso ti mangyawat iti regalo na? Talaga nga saan nga kahit pare. Amangan ka no, napapainan to lang iti gayem na. Sa bagay, gusto. Dayam pare. Siyak tulatan ti mang titkin ko na. May atlat ta ano kasta. Tinapatag kat dumanon ti regalo na iti gayem na. Wen bro, may sabalik man ti saritaan ta pare. Talaga nga tangay baganan ton ti pangidin na. Itinabayag mo nga daton kun kuha na ngayat. Isumati ka rin na kanya. Kat magnamnama. Sapay la ko pare. Sapay la ko matap karagsakan to ti pangidin na. Nubaste din na. Umadayo ak diti lugar tayo. Anya? Buwan. Tajak langit di may liwliwag. No kanayon kunto ang makikita. Sapay la ko ma. Taklunin ang tumitlaing kaayat mo pare. Kanya ti pampanunod am anak, taapay anakad adayumanan ti turong dagiti mata. Saan ko ang may kat iti panunot ko? Diyay imbaga kanyak ni Ma'am Dorothy, tatang. Anya tinaibaga na adi mo malipatan. Imbaga kanu ni Chona, akayat nak ang maikat akas empleyado da. No kasta,
agpaiso ti indanon kanyak ni Victor asa uking kuana ni Dominic. Anya ti aramidak, tatang. Anak, no di da kan kayat akas empleyado da, nasa isaya at laengan nga agresign ka ah. Anya? Wala nga ma, tatang. Nagbalinan apas sa tibiyag ko da ijay at trabaho. Di mon ipilit ti bagim kadakwada, no di da kan kayat. Unay lakat nga minan apa ng gura kanyak tigayam ko. Agbiag ta nga ura di kag trabaho kadakwada. Sa bagay, nagararmat di furniture shop tayo, tatang. Wen, iso adi ka madalagan nga uray no agresign ka iti trabaho. Barang no di nakmatlaang ikatan ni Ma'am Dorothy, tatang. Saan nakakadipay akin na sarita no agsubikan iti trabaho? Saan pa'y matatang? Barang ano saan matlaeng ama impluensyaan kinitsuna. Sapay la kuma. Tapag sublin nakton ni Ma'am Dorothy iti trabaho, tatang. Diyo ka di pa yung panunutan na yung bag? Napanunod yung ka din, ti may papan siya ni Criselda, mami? Iha, si kalaeng tinagbasulan ni Criselda. Katanyang ruti kaya siya asawan, mami. Itultuloy ka di matlahan ni Criselda, nagtrabaho iti kumpanya tayo? Yes. Napintas ti record na iti kumpanya, iha. Saan na mabalin, mami? Tapay kumasa na mabalin, iha. Agburot ti Dara ka makakita kan kwa na. Siya pa'y lang ti rumba nga matungpal. Noon niya ti desisyon ko. Iso, ti maramil. Pues, tangay diyo kaya ta sumardeng no may kat ni Criselda iti trabaho. Siya ngarot tiyag sarteng iti trabaho. Anya? Sika ti branch manager ti Maysa kadagiti negosyo. Sa kalpasan na, ag-resign ka. No diyo pat ganti daw ko? Pues, siya ngarot tiyag resign. Anya? Kaya't ko ang maikat ni Criselda iti trabaho na. Ngam no saan nyo ang kabalan nga ikatan, siya tiyag resign. Am-amo na kunay, mami. Noon niya timbagak, aramidak. Excited ako unay na madanon ti aldaw panagkasama ni Jonah. Magagaran ako unay na makamo. Noon niya ti banag dahil ko kung kuwana. Naklonan na to'y ahit ko. Isingasing ko adagos ting kang panagkalaysa. Ngam no baste din nak. Ipaypaysok ting baga kini Victor. Pumanawag ti lugar mi. Oh, iso matiti mo awag. Hello, Chuna? Ada ka di manin sa bali a problema? Tapay, ini daw mo ti pa nagkita ta? Masurunak lang namin kini mami. Tapay. Madang taman to na pagsaritaan ta ti mapapanditi day ta, mabalin? Manganta pa eh. Ang mga nagbaaw na kiti taraon. Ah, oo sige. Maganda nga Roden. Irapin mo latan historiain. No apay ang sursurun ka kini mami makunam. Gapo, ta saan na kayat na maikat ni Criselda iti trabaho. Anya? Indukit mo manunday ta kini mami? Wan, gapo ta kagurgura kunday di a Criselda. Jonah, Kunak ni mami, siyaklangan nga ron tiyag resign iti trabaho. No saan na kabalan nga ikatan ni Criselda. anya? Kung na yan. Kastalatan tiguram keng kuana. Idinto tasan mo't unay anadagsen tinakabasolan nakin ka. Dominic, Adaman damakit. Kahit kwasong bata na kita na. Ada ka di pa sa bali agapuna. Iso akastalatan tiguram kini Criselda. Nangina ti regalok ita ka ni Chona, iti panagkasangay na. Katsapay la kuma.
Kay iti pan nakaawat tanto iti daytoy arigalok. Maalay-ayan tigura na kanyak. Nay, apay ang matmatmatang piginatan ho arigalo, ana. Malagip ko lang amin ti kinasingad mi idi nga agayam ka ni Chona, tatang. Amin nga intad ko kan kuha na arigalok. Nagustuhan na. Sapay ko mata magustuhan nan tumananday tang itad mo arigalaw. Uray no kagurguran at ni Chona. No awatan na daytoy arigalok kan kuha na. Umanayan aragsak ko, tatang. Sapay ko mata babaan iti dayta arigalaw. Kat maalay-ayan tigura king kanitsuna. Iso ti karkararag ko iti Diyos, tatang. Ah, silugan ni Ma'am Dorothy. Iso dayjay nagsaldang iti arubayan. Anya nga tati umay ibaga ni Ma'am Dorothy, tatang. Oo no. Umay na ka din ibaga, ti panagikat kon iti trabaho. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ma'am, wantan to anak. Eh, sige, umay ka. Tain ta sa baten, ti sanga ilita. Dati no nga tinapanan ni Mami. Apay asaan ko nasangputan dito balay. Wano? Napanungata iti balay da Crisenta. Kat imbaganan. Di bagbaga apanay kat na iti trabaho. Malagip ko lakit na rutin na isawang kanyak idinid Dominic. Kinunana. Nga, abangan mo tapay sa bali ang makagapo. No apay akayat ko nga ikatan ni Criselta. Iti trabaho na. Why na? Talaga nga tatakalaga po na. Kas namalmas to'y pusok. Itinalaos asakit tinakam. Gapo iti panagayan ayat dan kani Victor. Ma'am, nabayag tayo nagsasahong. Ngam, di yung matlaan may bagatiran tayo. Ma'am, anya talaga ti ibagayo iti anak ko. May panggap na ito iti sitwasyon da Criselda. Kenchona. Anya nga ron ti kayat nyo ang mapasama, ma'am. Kaya't kayo pagkapyaan, iha? No? O manugot ka? Apay kit din asaan. Kayak ko, ma'am. Bareng na ba kapag kapya kayo, kaya nagsugli ti sigod, alangan lang ninyo iti anak ko, Criselda. Nasaya at daytaan na panunot yo, ma'am. Sa dino nga ron ti kayat nyo apakisin na rasas kada kayo, ma'am. Iti restaurant na nanganan tayo iti atalo, kadatsona, iha. Sige. Namnamaan nyo nga umayak to, ma'am. Damian, kuyogam to ti anak mo. Sige, ma'am. Tuwa kami to makisinarag kada kayo. Ngam, kaanon to gaya? Sakba iti kasangay ni Chona. Victor, adapay lang namnamak nga agkapya kami kani Chona gayem ko. Taapay matanak ko ng tikas na mahal. Imay ni Ma'am Doro si Ijabalay. Kat ko na, pagkapyaan na kanto ka ni Chona. Ay na, nagsaya atin no kasta. Ngam, kaya't nga tanit Cholo ti makikapyakin ka. Barang no denggan na, kan patsan nanto ti inana. Amo mahal. Siyak ti may samaragsakan nga agsubli ti sigud alin na nginyo kiti Chona. Sapay la kumay ti Diyos. Taglawag tumatlaang ti panunot ni Chona, Victor. Nagapwa miha,
Nalaod-udi ka matasin mangpet ngam siya dito'y balay. Mama, napanak nag-isarsarita ti catering services. Tinder kaminda ni Dominic. Kat, mano nga ron tikid dawan ti catering services, iti pan nakaangay, ti kasangay mo. 230,000, mami. Karamanan itya, iti pan nakaarkos ti venue. Okay, awan ti problema iha. Itid ta tinagtulagan nyo a kantidad. Thank you, mami. Sakbaya madanon ti kasangay mo, iha. Addan to kumapapalanta. Ha? Sa dinong? Mamuam tulat ta, iha. Mami, apay adiyo pilay baga. Sa dino ti papanantan to, ngay bagbagayo. Dominic, dandanin ti kasangay ni Chona. Kumusta ba't nagsasagana ta? Plansado amin yan. Manipot imbitasyon, dekorasyon ti binyo, aging kay ti panakaisagana dagiti agkakabaklang ataraon. Kat, kumusta nga road mo ni Chona? Ay, kas kanya. Excited unay adumteng ti kaaldawan di kasangay na. Anyan to matati nagnaagasat mo kinayan. Sapay lakom ha. Tapakaragsakat to tiit nagna. Isumati daw dapat ko iti Diyos pare. Ngam namas na din ha. Pumanawak lang hindi ti lugar tayo. Dandanin ti kasangay ni Chona. At sigurado, dandani mat itan ti awag kanyak ni Ma'am Dorothy. Tapno makapagkapya kami ka ni Chona. Ni Ma'am Dorothy. Iso da ito yung umawawag. Hello, Ma'am? Griselda, iha. Ibagam, kandi tatabo. Intong bigatin ti pa nagkikita tayo, itinasao restaurant. Wen, Ma'am. Kaya't kadimat lang ni Chona ti makipagkita kanya. Jag imbaga makisinarak kami kada kayo, kandi damyan. Anya? Wen, iha. Kami baga, abang ano jak maalukoy, asumurot kanya. Sigurado. Makla at tulakit di nga rod. Apaman amakita na kami ka ni Tatang. Mami, sa dino talaga ti papanan tayo. Apay nakasapsapa tayo nagrubwat. Kunak meten, maamuam tulatan, inton makadanon tayo dyan. Anda ka ti darayan tayo, mami. Kasar, bonya, kuno. Pamumpon, kuno. Birthday party? Awan kadagiti imbagam, tidarayan ta. Anya? Isardeng muntiak sa ludsod. Sige, umay kakiti. Mapantan ni tilugan. Napanin na kasil dakin tatadamian. Iti imbaga ni Ma'am Dorothy apag kikitaan da kada Chona. Sapay lang kamata kaya't ni Chona ti makikapya. Victor. Victor. Dominic. Naggapo kamat iti laod. Iti balay da tuna nga mawandamat nga gina. Talagang awan da. Talakipagkita da kriksida. Are, awan ka di tinaibaga na king kano sa dino tinapananda? Awan met pare. Sana mapayin na siya ti pakamuan na tinapananda Chona. Ay, sayang. Pare. Anya ti sayang. Ken, anya namin ti bagang pinityung na. Kita ma. Ti arwat ko ti ko nakasayang. Saan ko anadano ni Chuna? Iuray mo latang ti kasangay na iti panagpasyan mo kanikuana pare. Oray kat into sumuno abigat. Kapilitan na. Babayinak mo't nga rod ang mapanmang pasyar keng kuana intong bigat. Ta sigurado nga adon to ti sangun na.
tatang. Awan matlaang ti or-orayan tayo. Amano na ibagamat lang ni Ma'am Dorothy kanitsyon ti plano na. Ket, di na naayaban ang makipagkita kada tayo. Kuna na ide, asanan tulaan nga ibaga, enton agkita kayon kinitsuna. Iso nga orayin talata idaa, barang no dandanida itan. Kaslang nervyos matan tatang. Itaan niya ko matipag-nervyosam aya. Gapot akagurguran na kunay ni Chona. Sakalpasan na. Pagsangwan na kami ti inana. Anyan to nga road ti umula nga ibagam keng kuana. Nukas pagaregan tamatuloy ti panagsango yaw. Kablaawak adagos iti happy birthday tatang. Kan ulitak tumanan ti dumawat iti pamakawan. Mami, dito yung restaurant ti mayan tayo di. Dito yung tinaudi, ananganan tayo at talo kada Criselda. Idi saan ko pa'y akinagura? Nasayata malagip mo pa ilaan niya. Dito oy, tinapili. Tapno makapagkapiya kayo kan ni Criselda. Ha? Nyati kaya dyan sa wan, mami. Kumita kay ti Dayjay alamisaan, iha. Da Criselda kan ti amana ti atay dyan. Itay pa yung urayin na ta. Sige. Oh my God. Umasidag tayo ti ayanda. Jakayat, mami. Iha, kayat ko ngagkapiya kayon kan ni Criselda. Oh my God. Umasidag ta, iti lamisaan da. Saan? Jakayat ti makikapyakan ni Criselda. Oh, yun na. Di malyawan ni Criselda, kit nakita na taan. Sige, umaykaan. Umasidag tayo ti ayanda kan ni Damian. Da kayo latan ti mapanikayan da, mami. Tay. Di magdaran ni Criselda. Kit, umasidagan dito'y ayanta, iha. Jakayat ti makisango ken makisarita iti dayta a babae, mami. Isa ka panawan kayo ni. Sige, agawid akon, mami. Dita kayo. Iha! Napanan. Iha! Mabitlaan! Ma'am, bimbanaw mat ni Chona ito'y nakita na. Nalaw si Rurod na itay nakita na ka, Criselda. Ay, Tiyambok pa itayan ka. Paggadun na ka. san nga agsubli ti sigod apa nagpagayam mi, ma'am. Ngambay ami ha. Kasaritak to itinalapat. Inton sumangpit aki di bala iya. Bayan yan, ma'am. Amangan no iraman na kayo akagura. Ambom, Criselda. Maburbur siya anak iti anak ko. Apay ang kastaunay tikura na kinka. Dito ta, saan mo't anatang sen tinagbasulang kankwana. Day tamatisan ko ang maawatan kan kwa na, ma'am. Criselda, iha. Adda ka di pa'y ammom, asabali anak kabasulam kandikyo na. Sayang. Saan ko ang nasarungkaran ni Jonah? Sa dino nga dati na panandakin mami na. Isudat yung mawawag. Hello? Hello, Dominic. Awan ka dito, Obramita? Umay na kumakad ka doon? Sa dino? Umaya, kuri sa dino tayan mo. At dito ikiti bye-bye. Idi nagpasyaran tayo, hindi ka na Victor. Kadwam ka din ni mami? Saan? Pinanawag ti fast food. Napay nga pinanawam. Tinasayaan. Ito sa ibagakan kanon niya tinapasamag. Urayan ka. Sige Rod. Umaya ka dagos. Talagasan laksan ang mapakawan ti gayem ko, Victor. Talag-walk out ni Chona. Idinakita nak iti restaurant kapag kapyaan mi kumado Awan di mabalin, mahal.
No talaga asa na ka na kaya't agayim ni Jonah. Manipod ita. Saan kun nga idaldal ti bagik? Tapno agkapya kami. Mahal. Nga po iti nakitak a reaksyon na ija restaurant. Nasaysaya at langan nga agresay na akas empleyado da. Anya? Nasakit na ito yung desisyon ko. Nga, tsak kaya tiad-ada ang masaktan. Nukos ko sila pa nagtutisigo agayim ko. Iti mismo ang pagtrabaho ako. Anya tinapasama. Tapay ngay may ka dito igit ibay-bay. Masuro na ko na ni mami. Tapay. Anya ti rason na kasuron mo. Masasam. Kaya't na kami pagkapiyahan kini Criselda. Anya? At tagayam nagtulagan da kini Criselda. Nagkita kami iti dayjay a fast food. Pagkapiyahan na kami kano? Oh, napintas magkain ti panggap na. Ngabasahan ko ang kayat nakagurgurak ni Criselda. Anya nga min ayat ti kaguram launay kinkuhana. Saan mo nadamagan, Dominic? Kan, mabalik ka di, Houston. Saan ta napagsaritaan dahi babae? Anya ka di kahit mapagsaritaan ta. Sige, nanya ti kayat mo pagsaritaan ta. Sige, tangay duduha ta ha. Awan disturbo. Nauli magtaglawlaw. No saan laeng nga ti dalo yun ngagtapliak iti igit ti baybay. Di lang mapalin nga. Manya, apa yati mo ituloy? Isap-sapa mo nga ibagatigasat ko in pangading mo. Ginabayagan ng rukrok na ikuling ka. Loko, apurado ka launay. Imbagak lang nga roda ngayon kasangay ko. No, adan na po kalma desisyon di. Mapalin tamat nga ibagamtat ta. Talaga nga, Dan. Anyang arti desisyon mo? Di lang mabalin nga ipagamo. Anak, talaga ka din asan kan ngagpabawi? Iti desisyon mo apa nag-resign iti trabaho? Saan ang tatang? Tanaibagak pa yan itay ka ni Victor. Sige, no iso ti desisyon mo. Kat suportaran ka anak ko. Aramidik ton ti resignation paper ko. Kat inak to itad ka ni Ma'am Dorothy. Ijay ka di balay da, ti pangtedam to ti resignation mo. Ejay tulatan opisina ni Ma'am Dorothy, tatang. Kat agpakaduak to ka ni Victor. Ay, sige anak. Ken apag iso ti timing, ti panagikat mo iti trabaho. Tapay, tatang. Gapo, tajay para bantay tayo jay pwesto. Kat agikaten, tadandanin agana. Anya? Si Kanton ti mangsukat king kuana ijay pwesto anak. Sige, tatang. Tabaring, nasuswerte ak aparalako kadag iti finished product tayo, iti siya. Apaya di ka matin makatimag iti salsalod-sudet. Kuna, tanya ti desisyon mo. Ibagam pa man. Dominic, Oh, apaya pa rin nakakasta. Ibagam pumanan niyo ti banag to kuhin ka. Oh, nagunag mo ito na sinay. Anya ti kahit asawon day ta. Sumbatan na kumahatyo na. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.